kuwa kabiri ukwezi kwa kane n'itariki 12 2022. Uyu ni umunsi w'102 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: nzakuzanira kumera neza no kugukiza. Nzakuzanira kumera neza no kugukiza. Mu gitabo cya Yeremiya 33:6. Ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Witeguye kwakira kumera neza? Witeguye kwakira agakiza no gukira mu buzima bwawe? Niyo sezerano hawe uyu munsi: nzakuzanira kumera neza no kugukiza. Imana iravuze ngo nzaguhishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Imana igiye kubiguha kandi igiye kubizana mu buzima bwawe. Tuzongera kubaho, tuzongera kugenda wisuzugura, kuko amahoro ugiye kwahishurirwa, ukuri gusesekaye ugiye kukubona. Mana, ndagushima kugira neza. Urakoze kuri Imana ikomeye. Imana ituzanira kumera neza, Imana ituzanira gukira. Kiza mwene data kuko umusezeranyije. Muzanire kumererwa neza nkuko bivuze. Ijambo ryawe ndirihinduka, ijambo ryawe nirizima. Urakoze ko wita ku magara yacu, wita ku buzima bwacu, wita mwami ku gakiza kacu, wita mwami mu mitekerereze yacu. Niwe uhakora ukakuramo ibibi ukashiramo ibyiza. Imika mu mitima yabawe mwami kugubwa neza no kumererwa neza. Reka agakiza kawe gasesekare. Hanyuma Mana, umuhishurire amahoro, umuhishurire ukuri gusesekaye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nizeye kubimukoreye kandi ubimuhaye. Amen.